Hashin beo an an cóirt nach fáileach, charoshin na riamh go fáileach. An an líonde AI na mian an sòisealta agus an mór luigh I déanamh coimeas fat na húine, han cúteam cuirise bechorgain bhí colach I fás. Chaneal na bócin acin persanta, had poblach, agus an tois in algorithms, an fechcin troscrínichin, agus ha bui ag beachdan gúine eile gar lentin gan na hula háte. Is mis se lorin agus bh ús óg ha méad bhí máchail ìomhaigh bhuaig, se slia a haun. Measgachadh gan súil sin ha sin gar fechcin héin san scahan, chaneala go difar dé chuiris in orn agus chaneala a daoine cóisín. Dé chiaadú ha fechcin nuair ha céad am scahan. Wel, ha mi clywed ha mi fecyn cryd o siwr I mi hydd, sa'n nid am clywed a han I gyd. Fi mi coed yn hwylen ac yn stoch y sy'n ryd y siar, lwm mi gyn mi hyn. Ha mi fecyn bewaar, medialis agus matuur. Ha mi fecyn gynnu mi coed o sgahan rwy'n rich tali hwnnw sy'n hau coed iddo chwlw rwy'n hacar na chi'n chwmas a doch a hawys o'n gyfiga. Hamidal channiche gríúine agus feineach cemar a hánaciad go bhí tolchte le an bócin. Féimi did fi cúneach like chaneal dunne coiator simed uhéin versus uhéine haun. Like chaneal ha hula dunne ounce na cíneach go héin. Ha basically cymryd cael sy'n engineered yn ha cholcyd ym mechan yn dansa. Agus, ha fi gymryd dyr y brysioich yn does menching sy'n. Hami macalior mar a hami. Hami tolchigalior mar a hami. I feel that having a visible difference has helped me in so many different ways. An ìomhaigh acin na bhrainnear ceann hain mar a hasin quad, agus uan channe sin mar a hasin quad. Seo mo bheithe mo bhuaig. Ha mis minnig go mi stochas a vinscoil na hóisiigh mi a bhí máchail cuirisha mi céit. Chané socha gan canni mi go body image a bhain an nuair sin ach hóisiigh mi a bhí stocha máchail cuirisha mi colach an na coimeas frí daoine eile. Chanéile sam ha mis minnig stocha ha mi riamhéir a bhí stocha becin na smáin na daoine na cláine eile bha sa vinscoil collegiúm. Ach charos go mi fercin go réirú dána bhain nach tíach hóisiigh. Tíach stochan chané fiús mi ein de bhuaig ach bíidirach mar tíach chatalún mal dan ha fáilt nó ceic tíach difrid mar sin agus ha mi minnig economic sé seo stocha sé tóiseach mar the 2000s mar gan bíag agus different magazines is ruta mar sin bha go má stocha na mútain bhí bhí tú bhí chotána sa jas sé sin an ruta bha sort trendy economic. I fás suas han canan hasin na clúintin ag an tae a tar stúr mar a hasin gar fechcin héin. An dú ha miec an tae san ilan scianach, gus córa i dhéanamh rim a bhathir mi na fachcail a hasin na cleachcaig co chialtir mar a hasin na céad ar bócin. You quite like getting glam if you're going out of it. I quite like getting glam because I just that's a really core memory for me, like watching you get all dressed up and getting to play with your makeup and stuff like that. But I also do remember, you trying on outfits and being like, oh, I hate how this looks. And I also remember distinctly always asking, does it look okay? How does this look? Uh-huh. Do I look okay in this? Uh-huh. I don't know why I felt the need to do that. Uh-huh. But bizarrely, it was a thing. And you're just looking for that reassurance. Unnecessarily, obviously, now thinking back on it. And I do think that that's probably something that maybe I subconsciously held on to too, particularly when going into teenage years and stuff like that, when I was the one getting glam. Like you're saying, like seeking that reassurance and, you're my best friend, but you're also my best critic. I was an early bloomer. Very early. I was an early bloomer, shall we say. You always talk about, like... It was like literally someone had pumped up your chest in the night. And you got up the next morning, I'm like...
I remember you being like, have you stuffed your bra? And I was like, I'm not wearing one. Just like... It was just ridiculous, you know, just 0 to 100. Like, yeah, my body changed really quickly. Everyone else was still kind of like straight up and down, and I just... And I think probably because you were so young experiencing that, I think that in itself was a big catalyst for your mindset. Well, yeah, I think that's the thing. Like, you know, when in your formative years, you're desperate to fit in. And I've really struggled with not being able to buy the same clothes as not being able to shop where my friends shopped, not being able to wear the same things as my friends did. Dulles deach go puberty with mar sin stoch bhí smuinche bicin na bharach mar bud mai colach tíon bhó bin scoil beachach agus I dulles deach go art school agus charáil nach mar coitíoch sa ghlacadh agus nuair sin dulles deach go bliana far rob chabhór ochgad. How fecin toirt different útain toirt different daoine eile Ket ule ete ciallachadh. Ha mi smuiche go gan an nuair sin a thoisiigh mi bhí smuinche go mi stoch bha mi na smáin in na daoine bha an gúirsdóm agus bha mi móchail mu dhéanais bha thoisiigh bailach bhí grot ruúmar sca san díadach mar a bha thoisiigh sin na toirt bu na smó orm agus ha mi smuichen deach mi ar a chiad le diet take múd bha mi mar 3 stocha a bha mi díadach fiachnaí íchan na seo agus tína barach éichgur síich suite mar sin ach a mis minnichéich gun de bhóich mi gomal lua mu a romig ícha calsan bí gun díanach sin differ na sluaie agus a mis minnichéich gun nuair sin bha mi caran ha mis minnichéich go mi fórsnach an dóibh sca bha ma bhahad like chó orm agus you know a streigeir se bhóichí dé bhe mi ris agus thuí gan na doctor mi agus thu mé na triplet fan na doctor. Chané an ruút donna ach ag díach chucé ráigh go mar chumas tú sa ort in slí ach a tá dul fásca matín ag fa sin go leor bhás ag ná mar son stata chu orm. You scared me when, you know, end of first year. Yeah. You were just disappearing in front of me, you know, the weight was just dropping off, and I think subconsciously you maybe thought that maybe by doing that your chest would be less, you know, and I don't know, it was a scary time. Yeah. But we resolved things and between us and we managed to work that out. Ma bha cóirle acham son loran na a bhaid trídíag. Ha cuine acham na fedachín a bheith acham ag an nám agus scó. Channe mé cí like, I don't know, ha mi dul fast brónach. I just like start the bhí cho cruúi ors tain agus. Is muinich mé ein like ruútan eile like ha bha mi cho fórsnach fast suas bha bheò-ghlacadh sin acham. Is it bha mi dtíanana go má an sa scóil, bha mi dtíanana ruútan bha cóir to do, dances, I don't know. Like ag námit chará calsan bí mar sin cutarmach go ar sca bha mi díadach. I don't know. Bha mi díadach. Sinna ruúta bha is cutarmiche ag an nám agus bha deireadh bhí fiachan mi fein ar fáilbh sin. Agus nes go bhfuil mi na minimhach a mis miche go fuidir go leor bhí gra smú ha mi ferching dó cearcí or leis chuir ha mi céad is chaníal calsan bí chur státar manis a chaast haast na cúspar cúcalach go ar sca mis miche gil mi ar na ferching na bha acham bhí fásús is a triplet sin díach chu an box a béic. Agus a fáilseach na chéilmi seachad. Ga cúte chéalachan, sunnig an art scoil a bhí dúlanach go fisicach, agus a thuú fedach ginin le mar a had a bhóig a gachrachaigh agus a léisachaigh. Sin si bhcháir sin, nach má ur feich cé na díist. A bhfuil sibh ar an trim.
Ha joy dyn lob i'r bhil sin neolach mewn television, measgachadh agus bheò-ghlacadh. Is I bicin na sáirtin na ha mi hín ag sia troian agus a hún. Sca seo se am dúlanach a bhain gí go háirí na hóice. Bha mé riamh art. Fiús ar bha mé sa bhunscoil, bha mé na barste na teacher nachm. Agus chreis mé gur mé máchail iad, bha mé an bhunscoil gofsach bec. Charwa cútramach ach Nuair a chaimh an náard scoil agus is an ópen bha na míl sin ann agus is a chiad bbliana bha mé sin na barse na tóir is a bbliana mé dhéadaigh. So agus go mé máchail iad an nuair sin go raibh difrichte bh gún eile agus goharí nuair a na díagara chanilú géirí bhí difrichte bh gún eile agus thó sé dúine an nuair sin na beacha go géad go cúna bhalach. So mar sin chaning go mé caran cleachte ríis. Nuair a há áirst chanilú dul gasras luga, beaddan áirst. Agus a mis búine chuig ag an námad bé an dulíchad is a bhá bhacham sa sé bhí lorug útach. Gaf mé ríis go mé áirst, nach ro sin dul harach ach bhá géirí bhí coiad há Colrí dúine an núnútach, go big an núnútach áirst an tachrí do charid sin is ile. Nuair a nach mé an television stácha gan de chur fiúin neol nach roiol orm ré agus císeach bheachgad iad dí go áirst a bhame, dí go tanas a bhame agus a bhís bhí réon rútlí television ha dúine ferach gin gohfuil deol a chuirs go persanta agus go fuútad roots an bí a ráú na Trusadh. Is le cíns fa fata a bharach beach gan ann húb sin. Hámi árs, hanil dólas ann, so mar sin hanil cur draig ormsa ba ha dúine grabú dí go árs a hau, dí go árs a hau. A bhís go bhfuil le cur barach draig orm na ha dúine fiach ní macu górst. Gahári fiún ar nach ilú Ma sé de charit sin a haun agus, no, han a charit sin ule acam na slogad a mise. Ha sin cers go leor. Ha sin, somar sin a ha sin tarína sa chéile minna sin agus sáling Jo Rún a sin. A chan is doran na ha fiún na tína stais, hat bracal, leos, ach bhfuil an jochoras, hat a géirí brín rút as hanna géanamh dach macu górst as an dóid sin. Ha sin nas miseach. Ha mé caran cúma, hanna le dul agus chachan go bhfuil le dul stat nas mór. Y topol is sin stocha hannig sketchach mu a ein bicin blianach in a ras ar a prògram funk. Agus gafú sa farst mar lei sin. Fesgid ìomhaigh. Well, ha sin tidach ar a chiad arpaiseach dhéanaiche a chlúintin. Agus gus brín mi ein ha gíc a bhad gadíú cáirí. Joy dan lob fáilte. Cemar a hannig sin cúbúl agus cemar bhah ferach cín ag an nám a gaíon agus in is céit a rásid. Bhain sineach leis gon dána cinúin bha goparéir gra gro beachgacha agus fatar san dearmh a romise ferach gin cósa go leor leis agus Bata gra grocht a géirí go big cúte gan án bata na suya iad elas an cavíad cahar le casan a bha. Dích troir a gat agus bhar grom mise bríbrí catí bhain i go bhód. Agus ha mis múnig leis gan dána a tucan as bhad uafasach foscailtear na chúis bhad a géirí dearmh grom mise céirs go leor agus nach bánlaí drochrún a cha dhéanamh fa mé lán haichgal gan a bheach agus Bheatha féireach go big in na bean, go mise ann, agus an go bín mar far dina flói, agus súla mi gan dó go príc sin leis go hana sasa a bhí garach gin, nuair a há féireach gin go bhfuil garach gin le dúine ile, seach a garach gin mhéon cúte gin. A chathaí chané sé an san teil nás a hain. Mar a deach an táran ar fad éonsachuig an brain tuig dí tuh tine mánach I féú gus an Ach, I rit leis na casa ba siad éhín. Agus I ddíis mar a cha dhéanamh charáit a fiach ní macúg ormsa. Hei, smisir joid an lob, sin a chahar acamsa, nach táir a chasan licht. Nuna hei. Ha sin fyrach an súl a ha an cóí a gínsú gain dé beáir gain a bhí céit mar ach thugeir vís muin chu chu se cóach san cúte cin a stocha ha céit éitriseach van áhaist. Agus an dú ha mí a conne chuí cúte cin ha ar an bréit le coltas éitriseachte agus ha go má anigte ar sanna bhí a bríon amach mé ein. Hello, welcome, come in.
Good. MD3 is an extremely rare metabolic disorder that prevents fatty tissue from being stored underneath the skin. I think my visible difference impacts me because it's the way I am, and I feel that when I was younger I found it difficult to love myself, and every day I would look at myself and ask myself, why am I like this? And I feel that having a visible difference has helped me in so many different ways as well. So I've been able to share my own story, but also to listen to other people who also have a visible difference. No child should ever feel excluded because of how they look. Visible differences should be taught to children at an early age, so when they grow up, they have a better understanding of visible differences. So you have such a positive outlook. You know, you come across as somebody who's confident. Have you always felt like that, or is it something that's kind of changed over time? I feel that I've not always had a positive feeling about myself. For example, I used to wear a baseball cap that would cover my face because I was afraid of what people might say or do. I became aware of a charity called Changing Faces who supported me, and they gave me advice to not wear the baseball cap anymore. And since then, they have continued to give me support, and I've been able to become more confident as a person. How do you imagine a world that truly embraces visible differences and diversity? The more support and awareness that people can bring for people with visible differences, then I would see that the world can be a more kinder and safer place for people with visible differences. I feel that having a visible difference means that we can be unique, beautiful and fabulous. I bríon daoine míormhailach, sin aiceamh bheò-ghlacadh Rachel Kate. Tá tóir cóiríonn bhí hána bliana sin, me chud dúlaigh sa haidh a bhí lorach útach a ha córstal agus ha córtaigh. For me, nuair a ha mí anamh order online, for me anamh order massive. Aha, but sin triplet cúteach. Yeah, chan naú calsan bí ounce na bútin cearst, ach leine féimi tú in núnú de cheannach an an tríno cichúte féimiatin. Stocha go mi dul bhí miad seo, stocha go mi dul bhí miad. Chanéile sa. Gríis sin étar jailchuch étar jéha miad siad jécha cíalcha gan na únbú, an an coimeas bútin eile. Ha úla étar jailchte. Agus cúteach chanéil a thula duine díoch suas a siad, so son mi héin hanna hipsacum go mór. Agus fiachan ní lorachs tú fanach na pocketjin na tínamach. Agus le na short seo, húr mi seo, agus had cears glór na hipsa atí bec an ravór, ach nó sin an seo, ha mi mar... ha mi sé brickish an triplet you also cúteach ska ha mar ma ha a miad a smó hat in jim bheach ó féimi gohfuilí art cúteach ma ha. Agus no gach brickish acum hat rolla gan art. No féimachum héim a dhéanú ska you know hat tíach smúchi ma ha the miad sin féimi gohfuilí bhfuil art or no ma sin rút like a hufin miad acum sa décho art a ha mi. Bechor go a bhí a bheit isteach tú petite. I'm nowhere near petite. An art acum, bechor go bhí ceannachs tú hunansan dícho fat sabri tiken. A chan nurin go fáin graimer calsan bí. Sé súl dyr ha sin fudachá. Sé snach éile go Jeffrey Jamie a hanna ska mar a bheith gra ha measgachadh mór. Ma ha nútach
how cool and a horst, so fertig in Malish, and you get different in out of how you label. Yeah, gaan we all be mad. And if you second, me at the J here, RK and you. Turn around, you won't see me. No, could you know how we coined us on maar tich plus size no hell. Had tore around like, ooh, off the shoulder. Oh, peep shoulders. Peep shoulders. Agus Jalen J. Yeah. No, Mickey Mouse. Yeah. Yeah. Dat is minnig. Okay. Is het half Mr. Minnig? Doen je plus size. Ha je het nagiri vloerigen. Yeah. And they do. How many cointas me agus how fiaching, agus how fein counselling, agus how dog mal yappy tra, agus golfkus, agus how green tea, peppermint tea, apple cider vinegar, saoghal, meditations, Gwyneth Paltrow, like Jay alla bechor go yanif. Self-love, baby. Ha cúte gúine I fiachan ar Jeffregáin gus cúte Michael san överin persanta étar jálichte. Surin ja a bhí dúlanach a cha fiain ar a bhí sarabachal, I cleach gach na mian an sòisealta gus súla chumal ar an nurtas a haid a dhéanamh. Ha mis dul chaniche rí marí nich bhahin a ha ar a bhí cumal clár ar na haidhéin ar a cholanig a thuh cúte Michael. Chunnig mé ar leine go bhfuil cúntas a hóiseach agus ha bríon mé an slí acad a thuh ha bóg acad ar achracha an dunig socha míniche bicin mé dhéange. Well, hóisich mé fiachan I cúte Michael, barach gus blian arás. Agus am is meinigh dírach scás go hóisich dunne mócha, go mé garachach bican go a féineach tíh am mé déanú agus chursona mé go dhéanú agus Van mijn noorsen is mijn gail me goed begin stocha koek na sia bliana schud me alle melashe agus had er ein me kuntes be had er ein me roots be me in agus van mis mijn to the show hanjo me giri ge kumer am kutje me die van mis mijn nam be kutjkin nam be rutgin er line go hin geburing o vi kur russischen agus er wel show er ein me show me gadig me Hanaun fiachan di me hin aardig aan suggestion of ami. Ha mis mynhig gredjidach hu fallenjach van mis mynhig van mi rief rauwe van mis mynhig agus gromir son rute genele van mi fast na sinjes is mynhig wel wil mi dolle chumalar am marahami wil mi tolletje marahami han je lysam ha mis mynhig wel tollig is aan de misnach kutjach agus ha mis mynhig stoche gromi kal misnach unam hin vi genuruten vi genu echkersich rutemersen skas go kutje me warach garam agus an noorsen hoosich me kuntes van mis mynhig ma chudus me ruten soes gehad het le pisen stoche an de gaelic go hin agus gadunje ile stoche was an sichig is mynhig wel schaal na reinische stoch geburing os rutken mersen en kutjach So, wij brengen toch al ervaring heeft maar een wij boven kijken toch een rol live ergens in is. Willen eigenlijk no willen verder ging nu shorter route. Nou, dan hebben we gekeken als ze schagen, hebben we vijf keer heen. Ergens han je misjes menige wil misje vijf keer een jiffer had dan je hele vijf keer. Schaas. Ha me gekeken als ze schagen hoe waar ergens je niet wij akkem ze houden. Ha visum nach heel nuttig te goedjem aramanist se bavist. Ach ha derivro ket het jalaven jem heen begin fuse blianne gele ergens is menige grenne te houden schaas han je misje vijf keer ach me heen. Ergens get ha me vijf keer wil meer goedjem haal. Ha me menige gre show voor de wilde soorse wij hak het heen nat voik. Ha Jeffrichtje schaas. House vijf keer ruten donne un het heen gebied je how ket agus am we greshin rut a begulie stochen er how kal kutjem skas bitten je oh how ket meervelach agus house me wat je va kar am runne show va wishes me he grobi kaskelior der house me he nach hele nia vai aket maar ha hul het in je ket ors met gebieg agus am me shinne rut studie me jeen ruten mar show Gewil misnach un het heen sonne wie shouting gan hul de nile gewil so misnach snaket se nat de voik heen ha mis menhig gewil na aking gewil sin is menhig nachel sin makelior agus nachel na ha ornje makelior as a junction agus
há dúlí féin seachad idir sin, agus a bhí smuintheigh, Hamí mac go leor mar a hamí, hamí toilte go leor mar a hamí, hamí gáil ris, go raibh a bhóid go hán, hat. Naíach ún. Agus hamí choforsnach go bhfuil mír féin chun núis ag go bhfuil mí nist. Tá tóir nachtúir chun núis acamsa, agus a nist há céit or stéin sa smuintheigh. Tá cór acam sa bhí smuintheigh choforsnach sa hamí, go bhfuil a bhóid acam líca le mi dhéanú, agus go bhfuil mí háast. Mon gúirst. Ga cúit ha bhí gachlacha gur buig céaltir í sláinte agus fálaneach, a cha cúit eile saoil mo cholas a hae. sé Colin Stone an príomhtheinitir a hiice cháilinn gungúil, agus ha fíorrá go bhfuil Colin Jail ar tatúin is ha cóteach maithú ag inis. Na chiad tatúin a bhacat a né rutain a bhaid fechcín nó bhróid ar an cóteach go láil mar go bíag. Ó sé mí leite a chiad fís at mo chléamh agus is té sin bha mí smuoineach mi dhéon hamí nam ghuine go mai jaallanta agus haiad nan scahan is coimeas thuad mí písan is móhartanan mar is simpla haiad gam chainigeich mar daoine nó áitichen mar is simpla na cearapáin agus a bhuair teach is móhartan gam chainigeich is mógachaí an galamh Rituh na mara, agus is móghart an eile, jalabhan vondachiach an cúteach, agus is mafiich na helanan an iad, nu a bhamí a smuoineach mi dhéon mafiich, bhamí an an eilean ar son blianachan, chut mi seachad blianachan sin, ha gma honitúil. Ach son blianachan bhamí Ecolach bhamí mi chinseach mi dhéon a fáin rudigan maraneoch it mo bhóig. Bhamí córstal leis an dói as romi a coat. Chromi toligte chanings sé rut at ciallachadh haun a chanus leis farsgad fiche tatúin fiúg mo bhóig a mi nas toligte tór nas toligte agus na tatúin a hacam sa párs bór gesin. Did a bheach ar áitichen ópracha agra go bhfuil cuirise colach go bhfuil sin a toirt buaigh ar mar a haidíanana an óper. Ar son blianachan ag óper a bhacamsa. Thoris an bhar a chuid bhain mí a gobad mar nam neachníoch ag an ach chai ínsco ma joú tatúin a híising mar is simpla do láb nó dafí dúdan cha chuirsing úsa is an scrín agus bá sin ecolach ag an be op chutramach a bhain ag an cúteach agus bá mí smuoineach cús mú mópeth seach mú bhóg agus na fáradh cinne na hacam sa ma dhéon sa romi a cóil. Cointin an ceol an drásta, saimcheck súladul, hasú go bhí go maith trang nó. A bhfuil in na tatúin acat sa a cúdris mar an ìomhaigh acat mú a haú ar an stage. An och mar is simpla is ga eich a hauna bí éitú gorach orm sa ach mar a savage a léana orm le móghartan an réking agus móchasan foca cúteach agus ha a toirt brosnacha gosa ha mé farching nas cúiche sé superpower a haun mar a chanasad agus ha an dói a bhamí ar son blianachan ar son a bhí coat. Agus ha mí nas toligte, tónas toligte leis an dói ha mí drást seach, díoch trí nó céad blianachan ar. Ha cúteach in a smuoineach ó ha tatúin a calan, dócha chaneal déisiol ar son an oblis sin is scás go bhfuil tatúin ecasan. Chaneal cúteachá. Cuiris a coiad, chaneal cur bach go ar an dói stúdigút an ópera dhéanamh go sirfachal. A sinna lentain an céis, cemar a ha nó beachcan agad thuh díomhaigh bóig body image, cemar a sin ar achrachaigh charnam blianachan na bheach. Chaning sa bha mí córstal
leis an dóid ros mí romí a coad ach chun mí toilte agus se rud a ciallachadh ach anis an me se toilte leis an dóid ha mí a coad. Is scás go bhfuil toirt a túin acamsa de máfiich mo chluas, cúteach, mo gáirtain, mo bhad agus ha mí déisiol son a thuileúd le mo cheol le gunghil agus a farcing chumá mu dhéon in dóid ha mí a coad. Féimi cléisichin a bhí Jonach a bhí gachrach ag fat na húne. Tá sin uaireann ina ciallachadh údach a churáda a fricirst ar an character a heid a clúich. The image of gratuitous brutality. Yes, those were the terrible, inappropriate times. Ha mis dal a channeigh rí scríomhad ar ALBAnach agus cléisiche lena fétan. Gus an tuigh ainimeach mu mar a haie ferrachcín ga cur héin ar an ardúlar nó ar an scrín. The character nó cin sochad cin héin ar a bhí chuig. Im nóirí a ferrachcín ualach muní a bheith acad nu a hair an ardúlar nó alman prògram sa bhí. Se, cyn ticket to be agus go má trích sé character and scríb mí go hín, smúinhaigh gra bí seo éhan ha. So nuair sin ha tíar chun lá ha filming sa gra féimi mí sin na dhéanú. Ha bí as a stere ús de glán héin fer bhí mé hín agus hana ha sin iad a bhí an na sána. Nes te go chaú go bíag le Lewis. Oh! So ha sin your layers of horse agus nuair sin ar an lá, they're like, right, okay, strip. So gra có scríb seo chur son sin scríb so agus bheith ceart go leor agus ha bhain costume fittings agus ha a déanú cínteach go bhfuilú farach géin cóirteach go leorach. Féimi a bhí go má cruain onarach le cho cóirteach sa farach géin a thuh déise measgachadh go bí dé agus mar trícha bí na daoine ha gobar in na department sin na gra. Right, ní sin ar tícheal go bíú cóirteach. A bheit mis sé fásanach a bhí nuair a bheith sin filmig pís te glán héin far a rosin, channe kit-off ula go léir. Bheit mis sé an na blouse neánach flouncy. Han na makeup ladies a chian and they're down here agus a thula sin atá agus. Ha seirte daimh a hacad le go hanit daoine ha gobar an na measgachadh. Ha sin ullachad tlú agus ha an cholle. I just picked a dog collar. I've been all spreading the fucking up. Like Trusadh, my shade, you have graph. Had the raised me Scottish. Carson, nach doorstu. I mean, a bhí Ha úrnan ha gra, right, ha isam gyfeil sio gyfi orm. Bí mi, ha nich mi. Agus ha mi sio ian, agus atsa ha mi gara nam llawn ago. Ha sin daonnan. Like, ma ha is agad gyfeilú filmig sína choricin, channig right, okay, ha nich mi brachgus gai mi lunch. Ysjau sín sin. Agus, I'm like, Ach, nio haws mynd ha nich mi rolle, or bí mi bloated. Agus, ha is am na wain, so, ha body positivity, fuse body neutrality, gybi de hawn, a ha cho hwylgach agus ha ffaithgyn, dwi'n gach miad, ha lan vishnach, agus had cors and had polichid, so mi smundach amazing. Ach, Sherrit Couture the Galician nur how ga chus Michael yet hen. So mis muinach maar as soms doen je eile. Yes, you go girl. No. Me? No. Agus ha voich mi sin a mis muinach le Lizzo of agus fa ishe ten puvis agus fa dance a rui ach she boren up more a vinte agus fa scannels fa mis muinach behor vishnach sin a bhí a thula duine.
Ha a bhisnach gig Lizzo a curas in a beachdan mar a bechod coltas dancerin a bhí. Ha mis go bhí coniuigh í dansar óg a hair únechar seachad art úlad hálharis, cos dún sa chich déna dúlain a bheith go héin. An bhfuil caran bheit seirte iad a bheit féimecha a fuireach ag go thuh mar rá an dóibh i taispanna go héin, thula duine leis an nún útach nó nó sòisealta sin, déiteir churis bheit sin colach. So ha really charás sòisealta so an san contract agit but actually rit gan grach an ringu cur cujum at you know an cujum vau chin chun ringu a dosuas. Fashion gemadiv fa fame and falt agit the being unrut. Bha mi gema fortunach a chins uranin ans na contracts bit gra ma hashin a guri garig an falt agit no hashin guri evi da eile ha sòisealta a generation. Agus fa fís acamsach ar se guri sin a tachirst. Agus yeah, I can spend the costumes like made to fit, so for fame acting like a has a physical shakushin. I fís acamsa vanyan and shin like svait gra like oh fame you could macau ma how guri opera varach. I guess for tour just shin anach shin karan and culture give me orsnach. You know hamish forsnach gimra a girach shin ha contracts eile ha na smith Ba seo caran taim. Lús mé go bhfuil? Yeah, ach had sin siadach an dói bethe damsa, agus haneal sin má, haneal mé gra go bhfuil sin cearst agus go bhfuil sin an dói a féime bhí ach sin déan dói hae. Ha mi swinching bha mi caran choroi really a buntin orm gusan ro mi siadach seachdiach. Chai mi a genu higher dance or stiùireadh dansa, agus ha mi kainachim hurstin teacher oh, we can see your lunch right now. Agus a sin in hiat va mi mar oh. Agus ha coni, chanio me se kait mar ballerina ha fís acamar sin, agus sin in hiat va mi mar oh, stocha na chal mi kait cearster son seo. Ach sin a written bíh, dina focus in a written had dunne donna a grammat yin. Chanile dina focus in a written ma had dunne grammat yin. Ska féimi go bhfuil ma how fine open is it? Ach bí Gása cuiú bí mi a caineach in a written beke a chai cead an áte in a written cearst. Cimar ha ferch cin an dú agus Jimmy an ámriteach? Ha mi spinching ha mi chínarush gimór, ha mi spinching a bhí a macha dancer som bit bec rain vai maga a huns va mi chos an like ciallachadh if like as just mention begin in bhóthach fat na húne. Ach ha mi has a generation, ha mi cho móchel kimmer ha mi glúsit, kimmer ha mi kayet. A huns ha basically kimmer ha kayet sin ingenuit and ha cho kutamachan an dansa. I guess, you know, ha vi gema did a brisich in dois menching sin. Gahari ma hairi viaket van yeah. Ach ha mi fast na shar, I guess ha mi smenching va a dolke Czechish, uvsach maga, a huns va mi in Connie is menching, well, Channe me se dul gran rutin a dunne gradum gunnin an seo agus bheit sin úsach má. You know, ha mé an gym ha mé a guri vi slatcher channe me guri vi vec ha mé a guri deach lifting weights, so a sin vi úsach má ach si slia fat a haun agus mis menching, you know, an beadunnes an be like toirt an beadunnes an be toirt an dói het kite. Yeah. Ach, you know, ha mis menching deach a féchin barking na shot a hill la. Ha mi go bhí anadach, chanil mi fercín cho córstal sin an an gym. Ach sé sin an növer a ha mi an seo an dú son na ferachcín an sin anichaich, a bhí a brion go foscailte mi ein ma bhóig, agus bhí a feinneach in nunig an na smuintin acam achrachaich son go mi a ferachcín córstal an na náte mar seo. Ha mi dul chanichaich rí Katie san gym, agus is stocha an dói smuinichí acam achrachaich. Cym hau ferach ging? Ha mi rutbig nervous ach am smuinichich. Ha an cultar uren is toch rutbig intimidating am smuinichich. Ha sin cho nátar a cúideach am smuinichich nar a hau a tíingas da good gym. A bhí ferach ging mar sin ach féimi de ddíach bhí cúineach like chanil dunne coimeas siad uhéin versus uhéin haun. Like chanil ha thula dunne ans na cíneach go héin. A mi smuinichich na chéile bheò-ghlacadh ha chofariste I dtíanú coimeas. Ha ús dtíanú coimeas idir a héin agus thula duine a has stocha dul go láil nó ha an bheò-ghlacadh cultúr idir an bheò-ghlacadh agus ha mis fercín, well, sé djirmid ciallachadh ha seo ach mar is trícha sin na scahain. Ha an tuamh scahain an cuas ha thularút, so ha fechtin a thula rút. A misnach a how
y tócail, nuair a how dulcan Jim, few sounds to vote came, like all of a sudden, han the thoughts shin jirach channeal down anymore. So yeah, how torst unia, how torst na came in shin or son a mishnach shin of yakit. I guess I promise you, and a college meas have you be a whole coming stay show. Be mad do. And whole coming had Daniela Janunio smooching, but yeah, had you a torch be can unia. Okay, I guess drive Suez machine, right? Okay. House and ocean she is. Ac y dirach ydi. Chest Sianne. Fi fain bwynach gyn, efarach gyda Bhodhaig, how ferach gyn bwynach gyn at hun cwtio? Absolutely. Nuair nach chael mis y dolgan Jim can, chan yw mis y ferach gyn uafsach ma unam hyn, agus chan yw sgas o chan yw mi i'r sio yen yn yw sin yen yn yw oedd Raimi sin a raid, hi barach like chan mi genuska son my Bhodhaig cain, like I'm not treating her well, mar can be. So nuair a hami dolgan Jim, hami dirach y ferach gyn mar gyfil y misnach acam mar tron fwlach, hami dirach, like hami ferach gyn choma unam hyn, agus chan yw lysym jay hawn, yn ye hormones, yn ye endorphins, yn ye gyfil my Bhodhaig mar tangal or son na hami genuga a chan yw lysym ach definitely mad ha misha gamfeich hain like in body image shin fata na shed. I guess kind of like oxymoron or tor hunya hat a dolgan Jim or son hat geri gan ahar hu hain. Nyo chan body image ma achge ach on the flip side na hat a feying asashin she improved body image I guess hat Dych a fechging na shed, agus had like, oh, can you me really geri more an aharahug, how dych a geri ferachging na shed? So, cym na how ferachging is Joey Shin Lauren, a vilu ferachging ma, vilu ferachging nas mishnachile, viching a stage, Janus Moenchin akit? Yeah, ha mi ferachging gleva, ha mi ferachging, hanilsum, ha mi karen ekin yud in ish firmware, ha mi smigig ha Ba hastor se je am rut big nervach vi adolch jach go atkin farvel sin en prievach is. Yeah. Ach am smich gin rut mór a haun se mar va graduate vi giun so mar a how clach gin stu agus fast clach jilis. Agus yeah, adolch jach se gin focus in rut person to akatain. So ha mi ferkin ma nam Bhodhaig agus yeah, na mean chin like ha mi ferkin yeah toliche stay pick gloss at the yenib. Still shin, I guess she like mindset shift to ha shin cúteach vana hana stay, like how genu shaw chanaun or son like punishment, like reward she like treat to hand shin mar a ha mishes munya hi mean you're how vi cor done work akit. You're like here's a wee reward, how adi here you go, be a quarter route, you know, so she like mindset shift to ha cúteach. O tapel at gymor son daoine du chwarterúm gymor agus ma gyda gyfil nahud is a hi sy'n mi mar pumping iron. Yeah, ha mi do, fes no tapel son sin, fe sin ma, chwarterúm sa cyda. Ha cóiríonn me dhéin ar Bhodhaig atá sé chuig ann Jim ach chanéala a stacan sin. Son vinnister, ha echter sich mar fars gin vinnister a lach eke. Agus sé dói a haun a bhí gal cúra min dachuid, Bhodhaig agus spirit. Vilu ferching gil socha ìomhaigh ministerach achriseach daoine. Cur sé colach aniu. Channing se nar hami curiolus yn gwrs bar sio mar a safish ha ìomhaigh ag daoine ag yn slóach ag yn poblach gyfel minister stocha becan na system na hamish nes channeala jena ciall sami ag leor minister yn nisha san eiclis yn ALBA agus eiclis yn eile a ha yn nys ac am hyn agus yn sòisealta. So channeal sin janu mór an ciall ach channeal yn rwyd yn sin channeima di janu ciall sé díroch ìomhaigh heg daoine channeala sam go hín cael a háisicha ach ha sin godói an an dói ha sin steigte leis. Mi lara gyfel chola cael tínta chéile becer feic. Mar a mi farach gyn sy'n meingin, mi Bhodhaig, spirit. A mi smach gyfel a chola cael sin cialt. A mi smach gyfel ar spirit agus ar eingin agus ar Bhodhaig nio'r corp.
had bhí chrúachach le dia agus had ciallachadh an an dói gósa nuair ha ferciú sin I deanú go má. Ha cholcha eile mar safah deanú go má má fer sias doch go mí farachcin go dúach na main sin nam spirit channeal mí cho cínar bhí dulmach deanú éagarsaí ach na rúd ma ha mi deanú rúd gin mar sin chuideachach ferracha chuideachach ha me se féin gohfuil na mi deanú éagarsaí deanú rúd gin ha na bhuanach gan bhóg ha sin tort buanach gan nain spirit ac am cúideach. So chulcail sin na rúd am mi larag hanes fír na systa mi fas gohfuil chulcail ciallachadh agus chulcail cútramach rí dia agus rí diach. Ha mi na rúd chultain eile bíú géirí invating agus channealú agus auch ein toirt mar a ha quant agus ha mis meach gohfuil chultain jaking ha siorste ha scara jaking etter mar a hasing coltas is an ìomhaigh haking gefírinjoch agus ha dúlich gein uaran sin bhí láinseach son han ìomhaigh haking na bhréinear ceann hín mar a hasin quad agus uan channe sin mar a hasin quad agus mis meach as an cultar acinne who magazines agus influencers, exercise, chulcail haun, filters, ha mis meach mar a savist han ìomhaigh sin tóir nes mis fer an braining ceannaking na ha fír mar ha chultain eile gar féking. So ha mis meach go bhfuil sin go in ire neo eile toirt buai chultain jaking agus ha mis channe mi atriálaise díoch scas go bhfuil mi Jenny operas an sé channeal mi féin amachchas na seirste na bhutan sóirite ma dhéana chultar sa bhfuil chultain jaking beo. Cúideach far a bhain canting go bhfuil a chur is an buag cútramach channé sin a rúd a ha toirt gút an ainochas acad fat. Go harad ma ha creitiús jarab sacad súling gút bhí faraching is cúideach jólas a bhí aid go bhfuil bhúta cin gomáildóach for mat dhéin na chail díoch ciallachadh na ha daoine le gadéicin. Hair bhí scanneal a cynnechuigh leis a thula duine, agus ha folaseach bhfuil amman má agus dána acin ule. An an súil ha lua gus beach go seachad na hás a feichcín, Hanna cóiríonn seo ó cuireann ar cúine go bhfuil scéalach cútramach ag thula duine. Agus is tócha go ré a chéist is cuachciche, an nuair a hasin na céad am san scahan, dé chóirle a bhéidir sin ghaon hín ag ús na sòice, leis an teolas a hacín inis. Bhín go dá ddim héin nach bí go traumás sin. Chan héilú blafan agus hápáineach mar a há agus sin a tapars bíú cútim ást agus cáil cútim cúteach agus sin rúta an há fás na sústa agus had a bhog gaharchuig cónaí. Well, char mi seach, nid a mi seach char mi chod siw seo hawn. Agus charotr ag agam, mi seach a dawnsri malas yn orsyn. Agus chanol, les haid ha mi neis a ha mi, ha beth fahar i fi agam, agus ha mi ar i fi tolich i leis, agus chanin di dyngis y mi. Giroch gian rwyd y siar y sŵr, wyth as y chwlo haatje, as y felw dol, stris y chwlo dyngis i felw cynioch agus pi tolich i latin. Oh, like mi giroch ar son a fi cantin, giroch, just calm down. Like ha cearski ó, ha fé macad a bhí giche, ha fé macad a bhí generúd an cearst, agus channeal den you can sa bí a cétorst. Oh my god, channeal den you can sa bí a cétorst. Like, ha fé macad a bhí coma mi dhéin beachcannach den eile, son, yeah, sé díroch bóig a hawn. Like, ha díroch hawn ar son get siúm cuarst, sinné. Nuair ha mi cét an scahan, hi mi cúigin tólichte, cúigin cór, cúigin bria.